دما خوش به بینرین هجا ایرو 25 نیسان 2022 روزان روزا دوشنبه بویا رو کشدارانی هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه اما حول بدن جارک دن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله بینرین هجا دو تورا دویمین آهل بجارتنین سروکماری فرانسه پیک هاتن هر چندی انجام به آوای که فرمین هات اشکره کرن جی لی یا دیار بو ماکرون ایدی نامزدی سروکماری یه فرانسه او بسرکتیه به آوای و فرانسه حتی 5 سالین دن جالی ماکرون و ورابری و برن. دو فرانسه پشتی دنگ داینا تورا دویمین آهل بجارتنا سروکماری بله بینرین هجا به قاسی فرانسه ما گوت البجارتنا کل فرانسه پیک هاتش بو اوروپا با آوای که گشتی جی خودی گرینگی که سرکه و استراتژیک بو جاره کدن ایمانوئل ماکرون او نامزتا سروکماری یا نو ماریا لیپن ده تورا دویمین آکو 24 نیسان پیک هاتنده هاتن پیشبری هفدو لیوی جاره جی ماریا لیپن به لگوری سال 2017 چه قاسی دنگی خواه زیده کر لی نکاری لی پیشبری ماکرون بسر بکوه بله تورا یکمین یا هل بجارتنا سروکماریا فرانسه کو خودی استراتژیه که گرینگ هم جبو اوروپا هم جبو فرانسه بو ایمانوئل ماکرون کاریبو ج 127.85 بدست بخه او ل پیشبری ویجی ماریا لیپن یا کو رازگیرا تند نوا فرانسه ده تین اسکرین کاریبو ج 123.15 دنگام بستینه اف هل بجارتنا فرانسه کو بقاسی 49 میلیون دنگ دیر انگو 48 میلیون و 600 هزار دنگدرین فرانسی هنه ده تورا یکمین ده جبو 12 نامزدان چوبون سر صندوق او جاره کدن ده وی ده جی ایمانوئل ماکرون سروکماری فرانسی بری و سروکماری نها یه هاتی هل بجارتن بسر کتبو چاف لتورا دوامین بو و تورا دوامین هم جبو فرانسا هم جی جبو اوروپا با آوائی که گشتی خودی گرینگی که مزن بو جبرکو مارینا لیپن به گوتن نخوین تندراو اوروپا دخست ناوا مترسی و جاره کدن فکرین درکتنا آلوزیه که جناوا اوروپای هبو جبر ویه که تورا دویمین هم جبو فرانسه و هم جبو اوروپا خودی استراتژیک و گرینگیه که پرمزن بو تورا دویمین هل بجارتنین فرانسه جی ده 24 نیسان 2022 آنگو دو پیک هاده ده انجام توری در لگوری کو انجامین کوهینا با آوای که فرمی نهاتی راگهاندن ایمانوئل ماکرون جه 158.2 یه دنگان به دست خستیه لپیشبری و نامزتا رازگیرین تونت مارینا لیپن جه 141.8 دنگان به دست خستیه بلی اف رژه کود تورا دویمین ده درکتی هشت ایمانوئل ماکرون سروکماری بری و سروکماری نهای فرانسه ببه جاره کدن ولاد بریوه ببه او جبو وی که جی 5 سالین دورو دریش لپیشیا ماکرونن گلک نامزتان جبو ماکرون اینکو دنگ دانا ماکرون جی به ماکرون نکو به باور بون دنگ دان ماکرون لی تنه تایبتمندیا دنگ دانا وان جی او بو جبرکو مارینا لیپن به گوتنین خوین تو جی روشا جواکا فرانسا دخست نوا مترسیه و گلک آلیان دموکرات جی جبو وی که ماکرون جه لیپن باشتر دیدن او وکه نچاری یکی دنگ خوش با ماکرون دان یک جی سر تایبتمندیا سرکی یا هل بجارتنا لسروکماری فرانسه او کو رایگین سرکیین لفرانسایی ده دست سروکماری ده سیاست ولات یا پولیتیکن ویاج دروده ده دیار کرن لآلیه کدن ده آلیه بریارداری ده سروکماری فرانسه ده استا هری جور ده مناج ل عراقی سروکمار تنی وکی نشانه که انگو سمبولیک دیدن ل فرانسه افروش نبوی آوایه رول سروک وزیران تونه یا هری گرینجی رول او ارک حمود دستی سروکمار ده جبرویه که البجارتنا فرانسه خودی تایبتمندیه که سرکه بو او ده همان دمیده فرانسه ولاته که نوکلیاریه به بریارا سروکمار دکاره شر لهمبری ولاته که دنواره کرن و بیکو دستور جیکسه که انگو بیکو شورمندیه که پیک بینه ایمانوئل ماکرون دکاره ده هر وقته که ده بریارا شر بده لیگر اف شر ده چارچوبه که دم دریش ده به نچاره کو اف یک ده پارلمنتوی ده جی بریارا ایمانوئل ماکرون وره اری کرن ده آلیه که دن یک جی یا هری سرکه کو هل بجارتنا سروکماریا فرانسه گرینگ دیگه او جی روشا آبوریا کو ده فرانسه جی به پولیتیک انجدر و انکوش آلیه
سرکمار فرانسه کو ایمانوئل ماکرون یه لبندیه کو ایدی جاره کدن تورا دوامین بسر کتیا پشتی دمک دریش کو ایمانوئل ماکرون بو سرکمار سیمین یه فرانسه کاریه دو جاران لسر هفدو ده هلبشارتنا سرکماریه ده بسر بکبه بله اف هلبشارتنین سرکماریا فرانسه بون تورا یکمین تورا دوامین گرینگیا سرکماریا لفرانسه بون پشتی کو ایمانوئل ماکرون بسر کت جه نافا ولاتین یکتیا اوروپا و هر واحد جه سرانسری جهانی لپی هف پیامین پیروزباهی ین جبو ماکرون هاتن داین و ام لوین و چاخوشی تماشا بکن. دنگدیرێکی فرانسی بەریا هەلبژارتنا دوه dibêje ez ê dengê xwe bidim Macron lê tenê ji bo ku Marine Le Pen nebe serokkomar. Dengdan ji bo pîşîgirtina li desthilatdariya rastgirên tund li Ferensayê ne diyardiyekî nû ye. Lê dabeşkirina kesên ku dengê xwe dane wî tişteke ku divê serokê Ferensa Emmanuel Macron li ser bifikire. Ji xeynî kesên ku ne ji bo wî lê ji bo astenkirina serokatiya hevrika wî Marina deng dane. Bi milyonan jî hene ku di protestoyê de dengên vala an betal dane. Lê tevî Marina kariya ji sedî çil û du dengan bigire. Slogana Macron ji bo her kesî hindirê wê vala xwe ya dike. û başbûna aborî da. Destpêkê pendameya Covid-19 û pişt re jî êrişa Rûsya li dijî Ukraynayê bandor li aboriyê kir. Ji aliyê din ve rastgir û rastgirên tund jî bi dewamî zexit li ser mijarên wekî ewlehî û koçberiyê kirin. Sozê needaleta civakî û reforma jîngehê jî divê pêvajoyê de li paşman. Dema ku Macron li Ferensayê kesayeteke polarîzker e li Brukselê jî tê hezkirin. Bi kêmanî li beramberî hevkarê xwe Marîna. Serokê Yekîtiya Ewropayê piştî serketina Macron ketin rêz û li pey hev ew pîrozkirin. Ji Serokê Komîsyona Yekîtiya Ewropayê heta lîderên İspanya û Almanyayê gelek siyasetmedaran Macron pîrozkirin û gotin ev yek jî têwateya dengê pê baweriyê ji bo Ewropayê. Thank you. Macron bi qasî ku Marîna li dijî Yekîtiya Ewropayê girtiye parêzvanê Yekîtiya Ewropayê ye. Piştî serketina Macron, alîgirên Marine Le Pen li gelek bajaran daketin kolanan û bi polîsan reketin nava pevçûnan. Li navaxaka Ukrayna êrişa Rûsyê dimeh li pey xwe hiştiye. Stratejiya Rûsya ya ku êdî li Ukraynayê dewam dike ji bakurê welat berê xwe daye rojhilatê Ukrayna û ev yek jî wêraniyeke zêde bi xwe re aniye. Li demeke wiha de wezîrên karên derve û wezîrê parastinê yên dewletên Yekbûyî Amerîkayê serdana Kievê kirin. Di civîna li Kievê de careke din wezîrên Amerîkî pêştevaniya xwe ragihandin. Li aliyeke din êdî Putin jî ji derketina çareseriyeke biriya siyasî zêdetir bi kontrolkirina axeke hîn zêdetir ya Ukraynayê daketiye. Êrişa Rûsya ya li nava Ukrayna di roja xwe ya şêst û yekê de ye. Rûsya li rojhilatê Ukrayna bi çekên giran êrişên xwe didomîne. Serdozgeriya Ukraynayê ragihand ku ji ber şer heta niha di 115 zarok hatine kuştin. Lê ya xwe ya dike ev şer wê di demeke kin de bidawîne be. Розпочалася 61-ша доба. Sererkaniya Ukraynayê jî ji aliyê xwe ve bîlançoya êrişên Rûsya yên ji 24 Sibatê û heta niha eşkere kir. Li gorî vê 21,900 leşkerên Rûsyayê hatine kuştin. 181 balafir
154 هلیکوپتر و 884 تانکên Rusya jî hatine bêkêrkirin. Berdevkê Wezareta Parastinê ya Rusya Igor Konashenkov jî ji aliyê xwe ve bilançoya şerêheyî eşkere kir. Igor Konashenkov ragihand li herêma Xersonê pergala mûşekan ya Pantsir-S mûşeka tektîkî ya Ukraynayê toçka û li hawayî têkbiriye. Konashenkov diyar kir ku şefê din yekîneyên mûşekan 19 û yekîneyên topavêj 967 navendên leşkeriyên li Ukraynayê kirine armanca xwe û got. Heta niha 141 balafir, 110 helîkopter, 566 balafirên bê mirov yên Ukraynayê hatine bêkêrkirin. Wezîrê Karê Derve Amerîkayê Antonio Blinken û Wezîrê Parastinê Lloyd Austin li Kiev bi Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî re civiya. Because it's important to US foreign policy. Blinken di daxuyaniya piştî serdanê de got Rusya di şerê bi Ukraynayê re winda dike, Ukrayna bi ser dikeve. Did look like things were beginning to come back to normal. Austin li nêzî sînorê Polonya Ukraynayê jî ji rojnamevanan re got heke wan alavên rast piştgiriya rast hebin ew dikarin bi ser bikevin. Українки, усі наші захисники і захисниці. Volodymyr Zelenskî di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yî Telegramê destnîşan kir ku serdana Blinken û Austin de demeke krîtîk de ji bo Ukraynayê pêkanîne bi qîmet û girîng e. Zelenskî ji ber alîkariya Amerîkayê ya ji bo Ukraynayê spasiya Amerîkayê kir û wiha got me bi Blinken û Austin re alîkariya berevaniyê piştgiriya aborî û garantiyên ew lehiyeyên ji bo Ukraynayê û xurtkirina cezayên li dijî Rusyayê got û bêşkir. Li aliyekî din, sê çavkaniyên cuda ji rojnameya aborî a Financial Timesa Brîtanyayê re axivîn. Alexander Grigorьevich, Çavkaniyan diyar kir ku Putin ji leşkerên Rûs xwestiye ku li şûna peymana aştiyê zêdetir herêmên Ukraynayê kontrol bikin. Beribinderên hêja hêrs û kînako di navbera du welatan de êdî welateke mîna Ukrayna aniye ber wêraniyê. Şerê ku di navbera Ukrayna û Rusyayê ku bi êrişa Ukrayna ya di 24 Sibatê ya ku li Rusya li hemberî pêk anî de du meh li pey xwe heştin û îro jî di roja xwe ya 61 de lê ev şer û wêraniya ku li Ukraynayê dayê avakirin ne tenê di navbera her du welatan de li seranserê cîhanê bandoreke zêde daya avakirin. Belem ji wê yekê dest pê bikin me got du meh derbas bûn îro roja 61 ye lê du mehên derbas bûyî bi çi awayî derbas bûye em bi çend daneyên ku yên fermiyên ku ji aliyê her du welatan ve hatine ragihandin em par ve bikin. Ji bo vê yekê jî em ji wê yekê dest pê bikin ku di nava 6 rojan ango ji 24 Sibatê û heta niha di navbera Ukrayna û Rusyayê de şerî ku pêk hatiye bûye sedema hem ji Rusya hem jî ji Ukrayna wêraniyeke zêde derbikeve li gorî rayadarên Rusyayên ku dibêjin di nava van 6 rojan de bi qasî 1351 leşkerê wan hatiye kuştin her wiha dibêje bi qasî 3825 leşkerên wan jî birîndar bûne lê dibêje bi qasî 2367 leşkerên Ukrayna jî di şerê 6 rojan de yê li Ukraynayê hatine kuştin. Belê li aliyekê din Ukrayna jî ji aliyê xwe ve dibêje ev bilanço nerasinan got ev tenê îddiayeke ku ji aliyê Rusyayê ve têkirin li gorî rayadarên Ukraynayê ji roja destpêkê heta niha ango di nava du mehên destpêkê yên şer de bi qasî 21800 leşkerên Rusya hatine kuştin her wiha 179 balefirên Rusya 837 tank û 154 helîkopterên artêşa Rusyayê ji hêla hêzên Ukraynî ve hatine bêkêrkirin. Belê ev şerê ku gur bûyê li Ukrayna tenê bi kuştina leşkeran derbas nebûye û bandoreke zêde li ser rewşa sivîlê ya li nava welat jî kiriye.
Ji bo vê yekê di nava van dumehan de li gorê daxuyaniyên ji aliyên saziyên netewên yekbûyî ve hatine parvekirin bi qasî 2345 sivîl di van şeran de hatine kuştin her wiha 2919 sivîl birîndar bûne. Kuştî û birîndar jimareyên ku ji aliyê her du aliyan ve têne dayîn li gorî hin zêdetir e lê li gorî daxuyaniyên ku ji aliyê netewên yekbûyî ve hatine dayîn jimarên kuştî û birîndarên sivîlan bi vê awayî ye. Lê netewên yekbûyî li vê yekê jê zêde dike. Şer û wêraniya li Ukraynaya bûye sedema ku bi qasî 5 milyon welatiyên Ukrayna ji nava xaka Ukraynayê koçberê welatên cîran bibin ango dev ji welatê xwe berdin li aliyeke din hem wextî vê bi qasî 7 milyon û 700 hezar kes jê li nava Ukraynayê cihê xwe bidin guhertin ji xwe. Ev yek jî tê wateya ku ji 6 Ukrayniyan yek ji roja destpêka şer heta niha ji cih û warê xwe derketine ango malên xwe jî terikandine. Belê stratejiyên ku ji aliyê Rusya ve hate meşandin êdî şerê ku li bakurê welat derbasî rojhilatê welat kiribû û ev şer jî heta niha bi hemû dijwariya xwe dewam dike. Qonaxa duyemîn a şerê li vê herêmê jî dewam dike lê ji bo dawîanîna şerê li Ukraynayê gelek caran rayaderên Rûsyayê daxuyanî didin dibêjin ew bi aliyê çareseriyeke danûstandinên siyasî re ye lê tişta ku li ser erdê xuya dike ji aliyê rojhilatê welat ve wêraniyeke zêde ya li Ukraynayê heye gelek bajarê mîna Mariupol û herêma Donbasê jî ji vê wêraniyê para xwe girtiye. Ger ku em werin li ser ya dawiya dawî di navbera Rusya û Ukraynayê de niha danûstandin têne kirin her çi qasî di nûça xwe ya beriya niha de jî me got Serokê dewleta Rûsyê Vladimir Putin êdî hêviya xwe ji çareseriyeke beriya danûstandinan dayê aliyekê jî lê di nava van du mehan de bi qasî 4 caran hevdîtinên robiro di navbera her du aliyan de pêk hatine. Sê ji van hevdîtinan li welatê Belarûsê pêk hatin û hevdîtinek jî li welatê Tirkiye pêk hatib û bi riya van danûstandinan hewldan ji bo çareseriyeke rewşa li Ukraynayê biriya siyasî çareser bibe lê du meh derbas bûn li gorî rayadarên Brîtanyayê jî dê gotin heta dawiya sala 2022 ev şerê li Ukraynayê wê dewam bike. Berî bînerên hêja îro di nûçeyên mêyên cîhanê de yek helbijartinên Fransa û li aliyeke din ji rewşa li Ukraynayê mexwast bi awayekê berfirehê ji we bînerên hêja re pêşkêş bikin. Heta careke din bi nûçeyên cîhanê di saet 18 de morîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar bin.